I ćao ljudi, evo ga napokon novi video na kanalu, to jest novi video iz farminga. Što se tiče toga, nisam snimao, ima 15 dana tako. Imao sam i obaveza, nije mi se ni dalo ovo ono. Izbacivao sam po neki ovakvoj stvarnosti, ali video i ono za tastaturu i miš je to ne računam. Tako da, eto ga, znači vraćamo se snimanju, trebao bi biti sad redovan, vidit ćemo koliko bude moglo. Sad znači, pošto polako se vraćamo, da polako posložimo mašine. Da i parkiramo ove što nisu bile, pošto nijednim nisu sad parkirane. Što se tiče live-ova, live-ovi trebali biti isto. Sad koliko često, to mi je teško napraviti neki raspored jer ne može se to tako. Imam još problem sa monitorima, pošto kad pravim live poželjno da se ima... Jo brate, sad nisam ulazio dugo u farming i sad... Da se malo učita, jel? Šta sam počeo? Za live-ove, da. Treba sad... Malo je problem za taj drugi monitor, imam ja monitor, ali zajebaju adapteri ti da mogu par koristiti. Tako da na jedan... Izvinjavam se još jednom. Tako da na jedan monitor mogu pratiti live, a na drugome recimo šta već, jel oko modova ili farming, nebitno, prije neki live u to. Tako da se može pratiti. Tako, evo ovo ćemo ostaviti ovdje. Tako je najbolje. Pa kad nam bude trebalo, ako bude trebalo. Evo sad imamo ovoga mačora, jel sa ovim, kako se zove, sniračom. I to ćemo tamo ostaviti negdje na farmu. Na farmu, da. Mislio sam da sam se zajebao. Torpedo 90.06. Da nismo rotaciju pali nikako. Tako kad sredim to za monitor bit će live-ova što se tiče modova, pošto sam uzao tastaturu i miš, tako da bi sad da neće biti problema po teškoće. Ovo da i tebe sad potreniram kad sam već tu. Sve jedno štaš mi tako, posjeću travu. To. I još jedno i dobro. Da je tako u stvarnosti, brate, prođeš jednom, dva puta i gotovo. Jebilja. Ostaje jedan. Ej, da sam sve, idem i tebe jednoga, brate. Ovo je cool, radi kardan. Prednje vuče. A sad, da li kardan radi kad se ima onaj mod za gašenje? Ne znam, ako se ugasi recimo prednja, da će kardan nastaviti raditi. Ne bi trebalo. Ali je. Idemo gdje ćemo s ovim. Ovo ćemo... Ovdje negdje. Ovdje je balirka, ovdje je to. Ovdje je plug. Pa hvala Bogu što je pluga. Tanjirač i plug idu zajedno. To. A tebe ćemo ovdje ispod za svaki slučaj. Samo to. Za svaki slučaj. Inače Zetor bi jedan trebao biti, to je sređujem ga, napravio sam animaciju za otvorenje vrata preko IC-a. 49.11 Zetora. Pad. A to će biti ono što sam rekao za mod 5 na 1000 subova. Tako. Sad tu se izlazi ovdje. Da li je ova? Jeste. Ovo sam ga bio popeo kad nam je smetao tamo kad smo pravili njivu, to jest ovdje. Opa. Ovdje kad smo njivu pravili to nam je smetalo. Ali nema veze. Dajte ideju neku šta da snimam, to jest šta u klipu da radim. Pošto mi je ovako malo smor. To jest ne znam šta da pričam, onda vama ako čutim smor gledati, onda to ne ide. Ajmo gas. Zetor.
Koji je u 77.11 mašina? Koliko ovo kardansko vratilo, brate, dugo. Ovo ima preko 2 metra. Ako ne i 3. I u realnosti kad bi bilo 2,5 metra, da. Ne vezi. Da, ovo je zašumo. Ovo moglo ostaviti ovamo. Gdje neće smetati ničemu. A ovdje ne smeta. Tu ne smetaš. Ne ti, nego ti. Tu nećeš ničemu smetati, a ni ovaj neće smetati da ostavimo ovdje. Da to malo bude urednije, da liči na nešto. To... Nisam to mislio, nego... Eto... Tako da... Mašine su koliko toliko raspoređene. Onda napravimo neku sličicu, jel, pa evo. To. Znači, sad su mašine koliko toliko raspoređene, kad bude sljedeći video, vidjet ćemo. Znači, na ovoj mapi snimamo video, a na Mazuri map, tamo su ovi, kako se zove, live-ovi, da, tamo pravimo live-ove i, pošto tamo malo veća mapa, ovdje ćemo snimati to što budemo radili, to je to. Eto ljudi, znači, nastavljamo sa snimanjem nazad, poslije te neke pauze. Tako da, hvala svima koji gledajte, lajkujte, pretplatite se na kanal, podijelite, to je to, znači hvala i pozdrav.